Assalamu alaikum, урматтуу жалпы интернет сүйүүчүлөрү. Бүгүн бизден Чыйтала көлдүк Жергетал айылындагы жаш балдар, өспүрүмдөр арасындагы көкбөрү аламан улак башталды. Назарыңыздарды ушул аламан улакты сиздерге тартып көрсөтөбүз. Баш байге жалпы байге 1000 сом акчалай коюлган. Оюндун шарттары боюнча ким көп сорунга ташлай турган болса, ар бир улакка 100 сомдон акча берилет. Ошон үчүн жалпы оюнчулардын саны аябай көп. Биздин Болотбек Сыдык YouTube каналынан көрөсүздөр, жана Instagram, TikTok, Facebook каналдарына дагы жарыялайбыз. Андыктан биз менен биргеликте болуңуздар. Азыр биз сиздерге бир нече сааттардан кийин ушул көкбөрү аламан улакты баштайбыз. Анда эмесе назарыңыздарды ушул оюнга бурабыз. Кайсы айылдардан келдиңер жалпы? Чыйтала. Көлдүк. 9 класстар чыкты. Бирөө эле? Кана бирөөсү? Ол катышпайт, Мен оюндун шарты боюнча канчасы 4 класстан 8 класска чейин эле дегенмин. Кийинки жумадан Кудай кааласа. Ошондо жалпы сүйлөшүп алайлычы. Кийинки оюнду 2 жумадан кийин кылабыз, Числонун бир күнү белгилейбиз. Майлыбы? Телефон барбы барыңарда? Группа ачайлы, Группа ачайлыгы эшек улак деп ача алайлыбы? Же аламан улак деп эле коелубу? Аламан улак эле деп коелу. Ынтымак улак деп коебуз. Молодец, мына сон тема айтты. Ынтымак улак деп туруп, 3 айлды бириктирип, анан мектепке барып, анан о жерден улак чабып жүрбөй эле тириктер, Нормально, Силерди улакка кызыктырыш үчүн уюштуруп атам да. Анан 5-5 оюнду кийинки жумадан уюштурабыз, 5-5те. Анан формага маневребиз кийин, секин бир күн шапкасын алабыз, желетин алабыз, анан ошентип эшектерди дагы арпага тойдуруп конкретный чуркай турган кылып даярданабыз. Түшүндүңөрбү? Анда эмесе улакты баштадык. Мен азыр ана улак турган жерге барам. Мен старт деп берем. Жөнөйсүңөр, майлыбы? Мынакей улакчылар азыр ушул жердеги мына улакка кел, ушул жерден тартышат. Анан кайра алып барып туруп ошол өдөңкү тарапта дөңгөлөккө ким таштаса, ар бир ташталган улакка 100 сомдон акчалага каралган. Ана улак. Ала. Sövme yok. Aha. Молодец. Kaç yoldan kaç. Taş kayalım. Sövme öyle, sövme oyna.
Hey. Sen kaçın. Yaşa Kuraz. Voy молодец. Özüңдөр көр тургандай улакты. Ал бул деген жигит азыр таштайбы? Voy молодец. Молодец. Молодец, красавчик. Atın kim? Elhan. Elhan jigit. Keyingi oyundu başladı. Baytur alıp ket ulakta. Voy молодец. Oy. Hayda hayda. Hayda. Voy молодец. Menda güven vodka. Vodka. Ha? Benim menda şey. Vodka. Tovuzlar oynayıp da koyuyordu. Ha, tarp. Ha, tarp. Ha, молодец. Hey, top. Ha, bas. Taşta. Ha. Ulak kayırında gitti. Gitti ulak yakta. Oy молодец, красавчик. Молодец. Bunlar ikinci ulakta. Bunlar jigit taşladı. Atın kim? Umar красавчик. Kutu bitirene. Umar taşladı. Ketdi ana ulak. Yani Oy молодец der. Men bunday olat da oylagan emasman. Ay sonum oltat. Kol kanat gitti benim. Ne oldu bilmem. Canları bekleyeyim yap gece. Elur girin. Al yakam. Evet,
Sövme. Ey. Ablam kaçtılar. Ana kılçaylaşkan yerler şey erkenler. Kimin noktası? Ha, kette. Şeyin basmakta var. Kaçtır taşlatma koydu. Ikinci üret geldi. Hazır daha ikincisini hareket kılıp otat. Krasavçık. Birinci aylampağa gelgende taşlatmay yol tolkuldu. Sorundan kaskıla. Aldı tas. Kaçı. Ya aldı tas. Kaç. Kepti. Kaçta. Oy malades. Krasavçık malades. Bunu ikinci üret oyunun taşlatat. Malades 5 taşlama. Malades. Nake, bu yigit Bir oyun. bana bayağı iki yol taşlagan. Vay. Canlamayın. Sen hazır kaçlı eşek ben taşladın? Ana çok. Kara menen ha? Kara geriden taşladın mı? Malades. Hazır boyka kalmaştırdın mı? Vay malades, krasavç. Bu yigit iki yol sorun taşladı. Bayağı ikinciliği bu yigit taşladılar. Atın gümene umar ha? Malades, krasavçıklar. Kala öse. Ben koşmayın podcast. Ulakta taşlap koy yani kanı. Bunal üçüncü aylampa get odat. Üçüncü aylampa. Üçüncüsünde kimisi taşlayıp baldıkken görürüz. Ceteledi. Aldım. Taşladı. Vay malade. Podcast meydayım mı? Bundan bir metin ne? Üçüncü, dördüncü oyun. Hatun kim? Kim? Malade. Sen brokçu, sen toğul çıkarsın. Sana yerik son bölüm aytıp koyun aşkına. Ben gireyim mi? Podcast. Ha podcast. Podcast ben gireyim mi? Elnur'dan ne olur? Kana elindurdik ha. Baldar. Buna ke. Buyar bandaram geliptir. Köldük alga deyt. Ana gel atat. Buna vale buna düzcelmeli öttür ha. Köldük alga deyt. O buna ikinci üret gel atat. Taşta var. Taşlar.
Elnur Piyare'nin. Ekinci ret geldiler. Tilek'e karşı vatandaşı taş tatkan yok. Hazır. Şu an. Kaç. Ha. Haydi. Ya uğraşmayın o. Kamçı benim koluna çaldım. Kaç sorundan kaç. De sorunu koruvay kaç deyim. Kaç sorunu koruvay. Vay malades. İkinci ulan taşladın ha. Malades krasavçık. Kaçıncı klassın? Kaçıncı klassın? 8 mi? Ha oldu davay. Ya bulut ya. Kaçacağız sayma. Savunma. Sen boyunu alayım. Savunma. Söyle vuruşma. Vuruşma. Hemen ne alayım göreyle. Kaçtayım? Yavaş dur. Yavaş bas. Yavaş bas. Sen karma bile. Vay emin. Kaçıra. Sorundu tospa değil. Havadan mini oldu var bu. Saklarla kanka. Akamda yerinde. Evet toktoğlan. Oy ver Bekzat. Aydan nasıl böyle şey? Voleybol. Ya basma çıkacak buraya.
Ayaklarına olacak. Çıkıp söyle nasıl? Hey ne istiyor? Hey! Ya kutu! Ya orada bir bakın. Hey! Olmaydaki. Putin parça. Kumar tut kumar. Kastır kolakka. Kastır kolakka. Dur nasıl? Kaç. Kastır kolakka. Hey! Mustafa bile. Topsana ne istiyor? Hey, mandalina salva. Hey, at salva. Kaç. Eşek salva. Nereye satmayın? Sorundu tosma kaç değil. Akşam püttü. Ya bu kadar tüzülgüler cici tıktap koy la. Olacak bulacak bölüşemez. Ben şimdiden 96 yılından öldüğüm ben yaşlılar hoşum tanımayken de kim kaçada koydu kim kaçada anan biliyorsun bilesiniz de. Kiyinki 5-5 oyundu. Emi pakalene kılavuz. Altıdan kaça giyin koy. Kaça? Altıdan 4. Pakalene kılavuz. 8 geçey. Abi 10 dakika bol sayısı. 5-5'ten her bir pakalene. Zındavat çek. Hey! Hey! Süley tutan süley atat. Pakalene oldu. Gelesin rıptılar mı? Kaçlaşsa toru atat. Kaçtayım? Ne o şu an için? Evet, lager kadar maksama saydıklar ben. İyi oyun. Ulan zındavat çek. İyi oyunda bu da kalasa. Eki cumadan giyin bulayla. Her daim daha dostlar da uyuşturup Ekelene eşeklerdi tavağa. Evet, ha? Kayulaka silerde koydukta var silerde kay. Bizde Cevgetal'da çok da Bizde daha çok. Misalda ben de maçsız olsa ben maçsız olsam devirim de. Şu değil. Oşan için yoklardan öyle oğla. Oşan için eşek'e takaldım ben. Olmasa çoğun, abron cesse, dokun cesse çoğuna manasla ulak vermeyelim. Ben buna başta da bul. İnsandan koydum. Oşonu adır bu kadar ben başta gelgende düşündürgüm ne? Giyin taşlasa 100 somdan alat degen. Oşon için tuğanlar, ülkelerim, bu başta alışı. 3 ayıldı mıntı biriktirelim degen maksatlarla uyuşturuyotam ben bunu. Ana gel al birinin atan baytalda sökkönü koyula. Oşon için keyinki oyunda pakalene birden komanda. Düşündün ara? Pakalene birden komanda. Adır uskanlar kim ikinci yol taşladı? Ben. Sen ha? Ne katır? La tartıp Aşağıda gözüme baksana. Zaten. Ma kutar koyarım opşin. Çiğdem al kola hala. Çiğdem al. Ana Renat Bey ondan taraftan tutsan. Bu başta şu kan. Bence burada savaşta sponsorlar çıksa
Al көп белектерди коебуз, а? Токтот, чоң ким? Men. Чоңдор. Men. Ekin taşlar. Экөө бөлүшө аласыз. Men ondan Ошондо 10 бол эмбактын которома 400 сом. Мага 200 сом мен басып. Үч ай биригип ынтымакта оюн уюштуруп, атандаш көлтүк, неме үчтөгө, Акбосого, Кызыл Алайлыга дагы вызып таштай берели, а? 5-5тен кийинки оюндарда. Ошон мен чектебейм. Айсыл жерден келсе, эме кылабыз. 8-ден 8 класста баштап 4 класска чейин гана поколение түшүнгөр кийинки оюндар. 2 жумадан кийин кылабыз. Мен Instagram'ı карап турасыңар. Мен ошодон өзүм айтам. Анан кокус спонсорлор дагы биздин бүгүнкү видеолорду көрүп, спонсорлордон дадылдары чыгып калса, белектерди дагы дадыл кылабыз, а? Майле, барыңарга алчу бол, тынчамай. Тооздар чыккын. Өчүрмөр.